dengê Kurdistanê ye. جنابندان چند رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایلو 18 طبقه 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نوار روزه پیشکش بکن دسپک چند سرون چیرمه Sendikayan hizmetin cemeveriye ünlü son bu azadiya fiziki reberapo xabatu kampanya demeşine. Komisyon velidayken ayştiye uğrextinin cevapkiyen sivil godari bike. Hezende silatariya ve guhez du günden Süvedayı topparanker. İran ragihat gengaze rageşe kedem bi İsrailere desve bike. Fabrikaya Cebilxaniyan Rusya'da taqinek çebu 20 kes miren sedusu 4 kez jibirindar bu. Dubareden başkodarın hecemdes bi berfiriyanın çen xwediken Stepan Similgut azadiya Brez Abdullah Öcalan jibu pevajiye kritike. Endamı konseri ve beriya sendika Unison a Stepan Simil tekildari pevajiye açtı ucvaka demokratik roları berapo yad çare Siriya Prskerika Kurte ji ajansa Mezopotamya raxivi. Stepan Simil des şandike ku azadiya fiziki berapo jibu pevajiye kritike uha got. Fikren Brez Abdullah Öcalan bangaviya davi jibu tekoşina demokratik heviye de ledi ve bavayı ki azad xabatan bimeşine bu parlamentoya re biger re baxı ve xitabi hemu beşen civake bike simil diyardike kuçari serkina pırskeka kurt ve bandur ile tevaya ruşratan avin bike ugut kurt broleke peşen kiradibin banga Brez Abdullah Öcalan bu gele ruşratan avin bu yer onahiya peşerojeke ağaçtiye mu demokratik jibu ve herkes li xwedi derdike ve simil dazanin ku hevditiren ağaçtiye yen İrlanda'yı devan veke sendika cih girtiye u ev tespit kir. Di pevajiyo açtıya İrlanda'yı da sendikayan roleke pır kritik listiye. Mina İrlanda'yı dive komisyon ali meclisa Türkiye hati avakirin ji guhbide denge herkesi. Dive açtı dınava civak edeli taxanlı kargehan li kolanan be avakirin. Vek sendika tiştajı destemete emeğe bikin. Profesör Doktor Şükrü Aslangu bu FPV'ju berengeki ereni bencam bedi ve herkes hevl bide. Aslan bu FPV'ju berengeki ereni bencam bebe deve herkes hevl bide. Profesör Doktor Şükrü Aslan derbarê pêvajoya çareserî û bendewariyên civaka Elewî ji Anefê Rakifê û got li Tirkiye pirsgirêka hemû civakê heye û weke her kesî civaka Elewî jî ji pêvajoyê bihêviye. Gelek kes behsa modernbûyîna Tirkiye dikin lê ev ne rast e. Dewlet li ser bêngeha tasfiyekirina nasnameyan hatiye avakirin. Polîtîkaya yek netewê û siyaseta înkar û tunekirinê bûye sedema travmayên mezin. Ji ber siyaseta yekperestî her dem pirsgirêk hene û Tirkiye timî di nava krîzan de ye. Îro jî Tirkiye di aliyê siyasî, aborî, civakî de xetimiye û ketiye pey ronahiyekê. Ronahî jî bi çareseriya pirsgirêka Kurd pêkan e. Eger Tirkiye polîtîkayekî evneşop terk neke wê encamên giran derkevin holê. Profesör Doktor Şükrü Aslan uha devam kir. Vê pêvajoya ku bi rêzo çalantaya destpêkirin di nav hemû kelan de hêviyek derxistiye holê. Ji bo dewletê jî derfetek mezin afirandiye. Ez hêvîdarim ku vê carê pêvajo bi ser bikeve. Pirsa di serê her kesî de tecrübeyên berê hene û dibêjin gelo dikare bi ser bikeve. Ji ber ku hin dînamîk hene li pêşiya pêvajoyê dibin asteng. Lewma ji bo ber bi erênî ve here ji bo gelên herêmê bi nasnameyên xwe re li hev bikin ev pêvajo fersendeke. Weke her civaka li Tirkiye Elewî jî bihêvî li pêvajoyê dinêrin. Civaka Elewî ne dijminê tu kesî ye. Lê dewlet dijminê baweriya Elewîtiyê ye. Civaka Elewî dixwaze weke her kesî azad û bi nasnameya xwe bijî. İlham Ahmed Kut biriya yekirtinê jiyana hevre ya hemû gelan mümkün e.
Hevseruka daireyên têkiliyên derveya Rojava İlham Ahmed civîneke giştî li Marsilyaya xivî û diyar kir ku yê girtin jiyana bihev re ji bo hemû gelangên gaz dike. Li bajarê Marsilyayê Fransayê bi beşdariya hevseruka daireyên têkiliyê derveya Rojava İlham Ahmed civîne giştî hat darxistin. Civîn li hola Plaz des Rospek hat. Bi sedan ke ji Marsilya û bajarên derdor beşdar bûn. Li vir İlham Ahmed gotarek pêşkêş kir. Ahmed balkişan ser destkeftiyên şoreşa Rojava got rehê biratê di navbera hemû partiyên Kurd de biparêzin. Paşeroja Sûriye bi çarçoveyeke destûrî ya Kurdê de gel dikarin li ser bengeha wekevî û adaletê bihev re bijîn mümkün e. Ahmed balkişan ser êrişên dewleta Tirkiyeyên li ser Rojava wiha got. Ev êrişên qirker aramiye tehdit dikin û ewlehiya sivîlan dixe xeteriye. İlham Ahmed li ser îradeyê girêdana Bakur û Şatê Sûriyê bi PKK re wiha bersiv da. Ev bi tevahî xelete ku ew me wekî PKK nîşan bidin. PKK li Bakur û Şatê Sûriyê çalak nîne. İlham Ahmed baweriya xwe bi çareseriyên aştiyane teqez kir û diyar kir ku biriya entegrasyonê jiyana hemû gelan bi hev re mümkün e. Nurettin Sofi koçer Urfa û Bahtiyar Gabar li Parîs hatin bîranin pengava pazeyê tebaqê ku ji çalakiya destpêkiya gerilayê PKK û vir ve weke cejna vejînê tê pîrozkirin îsa li Kurdistanê diasporayê bi coş hate pêşwazîkirin. Meclisa Gela Demokratîka Diransê bi wesîla salvegera çilûyê mîna cejna vejînê çalakiyek li darxist û di çalakiyê de fermandarên gerilayên şehîd bûn. Nurettin Sofi koçer û Reha û Bahtiyar Gabar bi bîranî. Di çalakiyê de qala keseyetiya têkoşera Fermandar Nurettin Sofi koçer Urfa hat kirin û ji bo mezinkira têkoşînê bank hate kirin. Li duwa xeftinan sînevîzyonek hate nîşandan û çalakî bi duruşmeyên şehîd namirin bi dawî bû. Rêveberiya Xwesera Şengalê bi merasimekê şehîdên meha tebaqê bi bîranî û serdana goristana şehîdan kirin. Di bîranînê de kendalçiya axivî û bank lihe civaka êzdî kir ku xwedî li keda şehîdan derbikevin. شهیدین حیفا تباغه جدسپیکا دیرو که حتا روژامایی رو هم و دعوایی دقیق گریز گردن دکن شهید رونایا ریامانا شهید ساغن تجاری نامره خوالین هجا ملت مای برومت جدسپیکا دیرو که حتا روژایی رو اب حیفا هشت بویا وکا لوحک بیش تابلوه کا خمگین دیرو کا ازدیاده دسته تباغا 2014 حوال همو زانن حکملت ازدی روبروی جینوساید که هرم ازن بو هر وسا ل 14/8/2007 تقینا هر سه کومالگهن ازدیات العزیر و سیبا شیخدر و گند عزیر دیسا بصدان مروف بونا قربانین و تقینه هر وسا د 15/8/2018 دا هاگر مام جواگا ازدی مامزکی شنگالی و گریانا ویج سر گورن بکوم ین کوچو اگر اوجی دره گلیه شلو ده انجاما ایریشه که دولتا ترکا داگیر کرده تبلی کاروان نمرابو و هر وسا کوم کوجیا کوچو جی اوجی ل 15/8/2014 بو او قوتو هیزا کالفرده های بیگو طلقه که بتقین پشتا خدانا وی جواگه او جواگ بی پشتشتن فرماندار و پیشن کے جواکا ازدی شهید سعید حسن هکرکاری جوان ازدیا خلق ازدی ملت ازدی لتردوری حکوم بکا امل بمل هپا کے و گریلا کاریبون بروانی جوه آخه بکن فرماندار من هجا و مزن برومت حوالی نوردین صوفی و حوالی کوچر و عرفا انتشار سوان دلی تبایی شهید شورش آزادی کردن بریزداری بیتونه ام سایه ویره برخدانه وه وجینا باز طبقه ایلو لجای کولک لجای شنگاله ام جام کن ام خبری خستند کن و ام بسرم الدایی میدان اجدش می خورد خونن باز طبقه راه که وسادا کلمه Komisyon ve dayken şemiye u rexstin civakiyên sivîl godarî bike civîna komisyonê wê di 19 tabaqê de saat di 4 de pêk were û di destpêkê de li nûnerên weqif û komeleyan godarî bike.
Dürünüştüna biste tabağı deji ve dayken şemiye ve dayken aşeci komisyonu rebağı dürünüştüna düyemin de ve komisyon neren İHH, İHAD, mazlum der u vakfa mafe mürban atahır elçi godari biken. Lensey serdegirtina malan de se kesatın min çavkirin li guri agayên ji çavkaniyên xwe cî hatine wergirtin serdegirtina malan ve sibehê li taxa Marînê pêk hat. Serdegirtina an de Sirac Dînç, Hayat Dînç û Gulperîn Aslan hatin min çavkirin. Hat ragihandin ku kesên hatine bin çavkirin birine fermandariya jendarmeya nabajêr. Sedema bin çavkiriyan nehatiye zanîn. Hezende Silattariya ve Guhez du gundên Swêdayî topbaran kirin. Hezende Silattariya ve Guhez ya Sûriyeyê şevêdên ji agerbesta li Swêdiyê bin pêkir û gundên Erêqa û Elqesra topbaran kirin. Topbaran ji gundê Dama ya li Bakur Rojavayê Swêda li dijî malê sivîlan pêk hat. Çavkanên herêmî ragihandin ku piştî topbarana gundên Erêqa û Elxersa aloziya li herêmê zêde bûye. Çekdaran li gundê Resas a başûra Swêda jî kamyoneke zebzeyan gulebaran kiriye û hin sivîl birîndar kirine. Değerî şekedin de li gundê Xerba ya dinavbera sînorê parêzgehên derre û Swêda pêk hatiye. Li vir jî ajûkarê kamyoneke barhilgirî ji Şamê ji aliyê çekdaran me hatiye kuştin. Bin pêkirin û êrişên bê serûber metirsiya têkçûna ewlehiyê li Swêda û derdora wê zêdetir dike. Niştê cîhan got ku tu garantiya jiyana aram li herêmê nemaye. Metirsiya parçebûna etnîk û mezhebiya li Sûriyê rojeva rojnameyên Arebî bû. Metirsiya perçebûna etnîk û mezhebî ya li Sûriyê rojeva rojnameyan e. Rojnameyên Erebiyên îro li ser polîtîkayên desilatariya ve guheza Sûriyê û komkujiya li Swêdiyayê û siyaseta li hemberî pêkateyên Sûriyê rawastiyan e. Rojnameya El Ereb balkişan ser helvesta desilatariya ve guheza Sûriyê ku heta niha nekariye tigavekê bavêje û got heta îro hêviyek nedaye pêkateyên li Sûriyê û dilê wan rihet nekiriye. Li gorî rojnameyê heta niha El Şara tu tawîzên siyasî ku pêkateyên aram û rihet bike nedaye. Bi taybetî piştî bûyerên dawî yên li deverên Elewî û Durziyan li aliyekî din nakokî û alûsî bi Kurdan re berdewam dike. Rojnameya El Ereb wiha dewam dike. El Şerî dixwaze dewleteke navendî ya yekgirtî ku çek tenê di destê wê de bi nava bike. Dixwaze tevna civakî ya Sûriyê biparêze û ji nakokiyên mezhebî û etnîkî dûr bike. Lê wî xwe Partiya Komên Tundre û pêkateyên Durzî û Elewî çevisandin. Lewma baweriya bi desilatariyekên bûye. Rojnameya El Exbar jî behsa polîtîkayên desilatariya ve guhez a Sûriyê yên li hemberî Swêdiyayê dike. Rojname destîşan dike ku desilatariya nû bi serokatiya Ehmed El Şara û Wezareta Karê Derve bi serokatiya Esed El Şeybanî hewil dane ku bi pêkirinê li Swêdiyayê têxinistiyê eşîran û xwe ji berpirsiyariyê rizgar bikin. Lê wan jî bîr kiriye ku hêzên wan ev bin pêkirin plan kirine, hêsan kirine û serkêşiya êrişan kirine. Rojnameya El Exbar herî dawî dibêje suçên ku vê dawiyê ji hêla desilatariya veguhez û komên girêdayî wê ve li Cebel Hewran hatine kirin, suçên rojane yên li dijî şêniyên peravê bi taybetî li dijî Elewiyan suçên pir mezin in. Gelo desilatariya veguhez wê bikaribe van suçan veşêre yan jî li derî xwe nîşan bide. İran ragihat gengaze ragi şekedin be İsrail'e tesbibike şevirmende reybere oliye İran'e Rahim Sefavi duhdu da xuyane geçepemeni de kala aloziyadın habera van o İsrail'e dekir. Sefavi da haftına xwede balkşan servan xalan. Devletin yek bu yen Amerika'ye o İsrail baver dikin ku ayşti biriya hezeye. Ez tahmin dikim ku şerekedin çebe u dibe ku pişre tu şerindin çenebin. Emniha nedir revşa agirbest edene em de pevajuya şerdene. Dibe
بردوامی خفتن خود سبابی دبیجه نه پروتکل نه جی ریکفتن دنابرا ما و اسرائیل ده دنابرا ما و امریکای ده هنه دوی ام پرگال و استراتژی خوین ایرشکاری دیپلماسی چپمنی سیبرانی و بالافرین به مرو خورد بکن داویه ده سبابی افتش گوتن ام باوردکن کو آشتی بخوازه دوی جشر آماده به و رباز هری باش آپاراستن اریشه رئیس نافیو نامه توی درباره پلیتیکین اسرائیل سریال فلسطین ده داخویانی ده و هد بیجا پلیتیکین کو اسرائیل 22 مهن غزه دمشینه پارچه گج کوم کجیه برچیبون مرن غزه نه انجام که تصادفی نه انجام پلان و پلیتیکین بزده بونینه اسرائیل مجز جان باوی که زانبون فلسطینیان فرض که کوان باوی که فیزیکی تک ببه آمنیس اینترنشنال دمها نیسان ده جیب پیکارین کوم کجیه وشان زندی ده اسرائیل سوژدار کرده بود. لنیجریای کشتک نوکی بنه آوه بود زده 40 کس وندانه آژانس نتوی نماکو روشن لزگین بر پرسیار دیارگر کل باکور روجاوی نیجریای لچمکی قضیه که کشتی رودا و زده 40 کس وندابون هاتراگانو کو کاری لگرین و رزگار کنه دوام دکه آژانس دیارگر کو ایالتا سوکوتوی کشتی اکو زده 5 کس دبر بازار کی سبها یکشه منوقی بنه آوه بود نمای گود بقاسی 10 کس هاتن رزگار کرن لبل زده 40 کس هینا وندانه دوهل روسیه ده فابریکای که ده تقیینک بیکات تقیین لهرما ریاضین لباشور رشات پایتخت مسکووی چی بو وزارت روشن لزگین دیار که کد تقیین ده زده 20 کس مرنه 134 کجی بریندار بونه هات رایان کجی برینداران هر کم 30 کس ده خوشخانه تین درمان کرن هجای بیر خستنه لهرم بویرم برنگی سال 2021 لفابریکای که ده آهمان شرکتی ده تقیین که چی بو 17 کس هنگیجی مربون بله بودن جمعون چه نیرو پیشکش کردن